Zdravo ljudi, dobrodošli u moj drugi vlog i mnogi su interesovali na YouTube-u i sad sam snimao drugi vlog. I za ovaj vlog sam pripremio nešto da vidite moje dve male životinjske, nisu male, jedna je mala, druga je velika. I sada ajde ne gubimo vrijeme i idemo! Fucking kidding me. Witaj, lubię ostremu, pozdrav. Zdravo ljudi, evo nas nazad, to je bio moj pas Jackie i sad ste ga upravo vidjeli i idem na drugu životinju. I ja te mali, mislite kako je sada. I idemo. To je moj herčak. Znači Angry Birds. Sad se probudio. Šumani. Nišu mali mali. Sad ne znalazi. I to je to ljudi, želimo ovo hrčka. Vas pozdravljam i ćao. I evo nas još nazad i nadam se da su uživali u ovom videu i subscribeujte, lajkujte, pišite komentare, što želite da bude u sljedećoj epizodi. Mnogo vam hvala na gledanju i nadam se da su uživali. Znači, nastavite gledati moje videe i zato što mi treba mnogo vijeva, zato što izgleda možda ako bude moje video dosta, za mjesec dana mogu da partnership sa Social Blade, zato što za Social Blade treba imati 2500 pregleda, znači za mjesec dana i ako budem imao sad za mjesec dana od kad sam počeo kanal, mogu da dobijem partnership. I da kažem, za sljedeće epizode, za sljedeći vlog, komentarište na YouTube sad na ovaj video, tu dole, kako da želim sad da uradim, na primjer, neki zadatak i pitanje neko odgovaram. I ja vas ljudi pozdravljam i to je sve od mene i hvala mnogo.